COVID19 bihagarariye amagambo atatu ahinnye. Ijambo rya mbere ni ko bihagarariye corona. Ijambo rya kabiri ni vi bihagarariye virusi. Ijambo rya gatatu ni di ihagarariye diseases. Ibi bice by'amagambo atatu niyo yagize COVID. Noneho umubare 19 uhagarariye 2019, umwaka virusi yagaragayemo, ngira ngo muribuka ko ari bw'iyi virusi yagaragaye mu gihugu cy'Ubushinwa. Coronavirusi iri mu muryango umugari wa za virusi zitera indwara zitandukanye mu bantu ndetse no mu nyamaswa. Mu bantu, coronavirusi izwi nk'ishobora gutera indwara zoroheje, twavuga ibicurane ndetse n'izikomeye zifata imyanya y'ubuhumekero. Coronavirusi iherutse kuvumburwa ni COVID19. Iyi yatumye duhora dukaraba intoki, twirinda kwikora ku mazuru ndetse no mu maso, kandi tukaguma mu rugo. Inzego z'ubuzima mu gihugu ndetse n'ababifite mu nshingano bamaze iminsi badushishikariza gukaraba intoki buri gihe ndetse no kwambara agapfukamunwa. Bityo mu kiganiro amagara ni ubukungu cya none tugiye kurebera hamwe, ese ni ubuhe buryo bukwiye bwo gukaraba intoki? Ese ni abahe bantu bakwiye kwambara agapfukamunwa? Kuki ukwiye guhamagara ku buntu umurongo 114 mu gihe ukeneye ubufasha? Ibi nibyo tugiye kubaganirizaho mu kiganiro amagara ni ubukungu cya none, nk'uko nari maze kubibabwira. Reka mbanze mbashimire kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu. Murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nubwo buryo rukumbi buzajya bugufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu zose: Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ukadukurikira. Asibyo gusa kuko no kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, ubaye hari icyo wifuza kudusobanuza, cyangwa se ubaye hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo, nyamuneka twandikire muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro tubagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara ni ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Tubahaye ikaze aho tugiye kubaganiriza kuri coronavirusi yitwa COVID19. Bityo nk'uko twamenye COVID icyo bisobanuye, turamenya uburyo gukaraba intoki bikorwa, abantu bakwiye kwambara agapfukamunwa, ndetse n'impamvu ukwiye guhamagara ku buntu umurongo 114 mu gihe ukeneye ubufasha. Ni mu kanya. Ese ni gute COVID19 isakara cyangwa se ikwirakwira? Ubu bwoko bushya bwa virusi bwari butaragaragara mu bantu, bwabonetse bwa mbere mu Bushinwa ahitwa Wuhan mu Ukuboza 2019. Ibimenyetso bikunze kugaragara ku burwayi COVID19 harimo kugira umuriro, kugira umunaniro no kugira inkorora ikakaye. Bamwe mu barwayi bashobora kubabara mu mubiri, kurwara ibicurane, kubabara mu muhogo cyangwa se no guhitwa. Akenshi ibi bimenyetso bitangira byoroheje ariko bikagenda byongera ubukana, bivuze ko bigenda bikura. Hari abantu bandura coronavirusi ntibagaragaza ibimenyetso ndetse ntibaniyumve nk'abarwayi. Abagera kuri 80% bashobora gukira coronavirusi bitabaye ngombwa ko habaho ubuvuzi budasanzwe. Naho umuntu umwe muri 6 banduye coronavirusi araremba cyane ndetse agahumeka nabi. Abantu bakuze cyangwa se abasanganywe izindi ndwara nk'indwara y'umutima na diabete baba bafite ibyago byinshi byo kuzahazwa na coronavirus. Abantu bafite umuriro, inkorora no guhumeka nabi bagomba kwihutira kujya kwa muganga.
COVID19 yandura iyo umuntu ahuye n'umwuka uri mu rutembabuzi duturutse mu mazuru cyangwa mu kanwa by'umuntu wayanduye iyo yitsamuye cyangwa se akoroye. Utwo dutembabuzi tw'umuntu wayanduye dushobora kugwa ku kintu cyangwa se ahantu, hanyuma abandi bakora kuri ibyo bintu cyangwa aho hantu, nyuma yaho iyo bakoze mu maso, ku mazuru cyangwa ku munwa bahita bandura COVID19. Iyi niyo mpamvu ari ingenzi gushyira nibura intera ya metero 1 hagati y'abantu babiri. Ese ni kuki dukwiriye kwirinda COVID19? Uburwayi buterwa na COVID19 akenshi buba bworoshye, cyane cyane ku bana ndetse n'abantu bakiri bato. Gusa ubu burwayi bushobora no gukomera, birumvikana ko bushobora kwiyongera. Umuntu umwe muri 5 bafatwa na COVID19 aba akeneye kwitabwaho kwa muganga. Niyo mpamvu ari ibisanzwe ko abantu bahangayika kubera ingaruka icyorezo cya COVID19 cyabagiraho cyangwa se gishobora kugira ku miryango yabo. Ni ngombwa cyane ko dukomeza kwirinda twebwe ubwacu, kurinda imiryango yacu ndetse n'umuryango mugari. Ibyo bigakorwa mbere na mbere dukaraba neza intoki ndetse tugira isuku mu myanya y'ubuhumekero. Ikindi kandi ni ugukurikirana amakuru, ugakurikiza inama zitangwa n'ubuyobozi zirimo kubahiriza amabwiriza ajyanye no kwirinda ingendo ndetse no kwirinda kwegerana. Ese na n'ubu nta muti iyi virusi irabona? Igisubizo ni oya, ariko tukababwira ko umuti ugabanya ubukana ari ukuguma mu rugo. Kugeza ubu nta rukingo nta n'umuti COVID19 ifite, kubera ko abo bayisanganye babavura ibimenyetso bagaragaje. Abantu barembye bavurirwa mu bitaro kandi abenshi muri bo barakira. Hari ubushakashatsi buri gukorwa kugira ngo habe haboneka urukingo ndetse n'umuti, gusa biracyari mu igeragezwa. Hari ingamba nyinshi wakoresha kugira ngo wirinde kwandura COVID19. Ugomba gukaraba intoki kenshi, ugomba gushyiramo byibura intera ya metero 1 hagati yawe n'abantu bari gukorora cyangwa se bari kwitsamura. Ugomba kwirinda gukora mu maso, mu mazuru ndetse no mu kanwa. Uburyo bwo kwirinda, reka duhere ku gukaraba intoki. Tosa intoki zawe n'amazi meza. Fata isabune usige mu biganza byawe. Akaraba intoki zawe uzisiritanaho ukoresheje isabune imbere n'inyuma, hagati y'intoki ndetse no mu nzara. Gerageza ubikore byibuze amasegonda 20. Unyuguze intoki zawe ukoresheje amazi meza kandi ubikore neza. Umisha intoki zawe ukoresheje isume ifite isuku cyangwa se agatambaro gafite isuku. Ese noneho ni akahe kamaro ko gushyira intera hagati yawe n'abandi? Gushyira byibura metero 1 hagati yawe n'abantu bari gukorora cyangwa kwitsamura ni ingenzi, kubera ko iyo umuntu akoreye cyangwa se yitsamuye hari udutembabuzi dutaruka tuva mu mazuru cyangwa mu kanwa dushobora kuba turimo virusi. Ushobora rero kuduhumeka mu gihe umuntu uri gukorora afite COVID19. Ese ni kuki ukwiye kwirinda kwikora mu maso, mu mazuru cyangwa se ku munwa? Ni ukubera ko intoki zikora ahantu henshi ndetse zishobora kuhakura virusi. Iyo rero intoki zanduye zishobora kwanduza amaso, amazuru cyangwa umunwa uramutse uhakoze, bityo virusi ikaba yakwinjira mu mubiri wawe ikagutera uburwayi. Ubundi buryo bwo kwirinda ni ukurinda imyanya y'ubuhumekero bwawe. Nubwo nta kimenyetso waba ufite, nyabuneka kora uko ushoboye wowe n'abo muri kumwe mukurikiza amabwiriza y'isuku y'imyanya y'ubuhumekero. Ibi bisobanuye ko ari ingenzi kwipfuka agatambaro ku munwa no ku mazuru cyangwa se ugakoresha inkokora igihe ukorora cyangwa witsamura, kandi ugahita ujugunya agatambaro wakoresheje ako kanya. Impamvu yabyo ni uko kubera ko amatembabuzi akwirakwiza virusi, bityo kubahiriza amabwiriza y'isuku y'imyanya y'ubuhumekero bituma urinda abantu mwegeranye kwandura virusi zirimo iy'ibicurane ndetse na COVID19. Ese ni iki wakora mu gihe wumva utameze neza?
icyo wakora ni ukuguma mu rugo niba wumva utameze neza. Niba ufite umuriro uri gukorora cyangwa se uhumeka nabi, ihutire kujya kwa muganga cyangwa uhamagara ubufasha. Kurikiza amabwiriza uhabwa n'abayobozi, kubera ko impamvu ni uko abayobozi baho utuye baba bafite amakuru kandi yizewe. Guhamagara abashinzwe ubuzima bituma uhabwa ubufasha bwihuse ndetse ukoherezwa ahabugenewe kugira ngo uhabwe ubufasha. Ibi bizagufasha kandi bizagabanya ikwirakwizwa rya virusi ndetse n'ubundi burwayi. Uburyo bwo kwirinda ni ugukomeza ugakurikirana amakuru agezweho kuri COVID-19. Akurikiza inama zitangwa n'abashinzwe kwita ku buzima yaba aho utuye ndetse no ku rwego rw'igihugu. Akurikiza kandi inama ugirwa n'umukoresha wawe ku bijyanye no kwirinda ndetse no kurinda abandi kwandura COVID-19. Mu rwego rw'ingamba zo kwirinda ku bantu bari cyangwa se basuye ahantu hagaragaye COVID-19, guma mu rugo niba wumva utameze neza, kabone n'iyo wakumva ufite ibimenyetso byoroheje nko kubabara umutwe, ibicurane, guma mu rugo kugeza bikize. Impamvu ni uko kwirinda kwegera abandi cyangwa kujya kwa muganga bizatuma kwa muganga babasha gukora neza birushijeho kugira ngo bagufashe kwirinda ndetse no kurinda abandi COVID-19 ndetse n'izindi ndwara. Uramutse ugize umuriro, inkorora ndetse no guhumeka ukababara, ihutire kujya kwa muganga kuko bishobora guterwa n'indwara zifata imyanya y'ubuhumekero cyangwa se indi ndwara ikomeye. Banza uhamagare kwa muganga wabwira ingendo uherutse gukora ndetse n'abantu wahuye nabo baherutse gukora ingendo. Impamvu ni uko guhamagara mbere bituma abashinzwe kwita ku buzima bamenya uburyo bwiza bagomba kukuyoboramo kugira ngo ufashwe, kandi bigafasha gukomeza kwirinda ikwirakwizwa rya COVID-19 n'izindi ndwara. Ese ninde ukwiye kwambara agapfukamunwa? Ushobora kuba warabonye abantu benshi mu Rwanda baratangiye kwambara udupfukamunwa. Minisiteri y'Ubuzima igira abantu inama zikurikira. Niba utarwaye ntugomba kwambara agapfukamunwa keretse niba wita ku muntu urwaye COVID-19. Niba urwaye inkorora cyangwa se uri kwitsamura, ukwiye kwambara agapfukamunwa kugira ngo utanduza abandi. Agapfukamunwa kagira umumaro iyo gakoreshejwe hakomeza kubahirizwa amabwiriza y'isuku no gukaraba intoki hakoreshejwe amazi meza, isabune cyangwa se umuti urimo alcohol wo gukaraba intoki witwa sanitizer. Niba ukoresha agapfukamunwa ugomba no kumenya amabwiriza yo kugakuraho no kukajugunya ahabugenewe. Ese ni ubuhe buryo bukwiye bwo kwambara agapfukamunwa? Mbere yo kwambara agapfukamunwa, abanza ukaraba intoki n'umuti urimo alcohol cyangwa se amazi n'isabune. Pfuka umunwa ndetse n'izuru ukoresheje agapfukamunwa kandi wirinde ko hasigara umwanya hagati y'umubiri wawe n'agapfukamunwa. Irinde gukora ku gapfukamunwa igihe uri kugakoresha. Uramutse ugakozeho, sukura intoki zawe ukoresheje umuti urimo alcohol, sanitize cyangwa se amazi meza n'isabune. Ugomba guhindura agapfukamunwa igihe cyose gatose kandi ntukoreshe agapfukamunwa inshuro zirenze imwe kubera ko kagenewe gukoreshwa inshuro imwe gusa. Niba ushaka gukuraho agapfukamunwa, kavaneho uhereye inyuma, ntukore imbere hako. Ukajugunye ahabugenewe, ahantu muta imyanda kandi hafunze. Uhita ukaraba intoki n'amazi meza n'isabune cyangwa umuti urimo alcohol wo gukaraba intoki bita sanitize. Ese ni ryari ukwiye guhamagara ku buntu umurongo 114? Kugira ngo uhabwe ubufasha bwihuse, Minisiteri y'Ubuzima yashyizeho umurongo utishyurwa ushobora guhamagara. Uwo murongo urakora, ariko tugusabye kuwuhamagara gusa mu gihe ukeneye ubufasha mu buryo bwihutirwa. Hari impamvu 3 zatuma uhamagara umurongo w'ubufasha utishyurwa 114. Niba warabonanye n'umuntu wemejwe ko arwaye coronavirusi, ukwiye guhamagara umurongo 114 ku buntu. Niba ukeka ko wegeranye n'umuntu wemejwe ko arwaye coronavirusi, ukwiye guhamagara umurongo 114 ku buntu. Niba warabonanye n'umuntu uri gupimwa ko yaba yaranduye coronavirusi, ukwiye guhamagara umurongo 114 ku buntu.
niba uhamagaye ukumva umurongo urahuze, ongera ugerageze cyangwa se ugane ivuriro rikwegereye, kubera ko ushobora kuba waranduye. Ni ingenzi ko urinda abantu bari iruhande rwawe. Akoresha agapfukamunwa kandi ushyiremo intera hagati yawe n'abandi bantu, kandi wirinde kujya ahantu hari abantu benshi. Irinde gusuhuzanya, gutanga ibiganza cyangwa se guhoberana, gusomana, kandi ukarabe intoki kenshi. Witegereza, ahubwo shaka ubufasha bwihuse kuko bizagufasha wowe ubwawe ndetse n'abawe mu gihe wibonyeho ikimenyetso icyo ari cyo cyose cya COVID-19. Reka mbashimire kuba mwafashe akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, aho twabaganirizaga kuri coronavirus yitwa COVID-19, bityo twamenye COVID-19 icyo bisobanuye, uburyo gukaraba intoki bikorwa, abantu bakwiye kwambara agapfukamunwa, ndetse n'impamvu ukwiye guhamagara ku buntu umurongo 114 mu gihe ukeneye ubufasha. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nubwo buryo rukumbi buzajya bugufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Si ibyo gusa kuko no kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, ubaye hari icyo wifuza kudusobanuza, cyangwa se ubaye hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo, nyaboneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro tumaze kubagezaho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubusangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.